परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। दक्षो विरञ्च तनयोथो मनोस्तनुजं दक्ष विरिञ्च तनयोथो मनोस्तनुजं लब्धा प्रसुतमेयं षोडशो चापकन्याः धर्मो त्रयोदशो ददो पितृशो स्वाध्वा च स्वाम अभिभूत सती गिरिशे त्वदेशे मूर्ति धर्मगृहिणीं शुशुभे भवन्तं नारायणं नरोषखं महितानुभावं जयन्त्योन्मनिः प्रमुदितं ऋतु त्रयोघोषं पुष्पदोकराचं प्रभो वृषुनेवं सुराथाः दैत्यं सहस्रकवचं कवचे परीतं सहस्रस्तुभस्तपो समराधिलब्धे पद्यो योनिमितो तपो स्मरो भवन्तो शिष्टो कंकणमशूनतं सलीलम् अन्याचरद्रुपदिभो शत्रोऽपि मोक्षो धर्मः त्वं भ्रातृमानं बद्रिकाश्रम अद्यो वासी सगौतं ते समतपो बली निसहात्मा दिव्यांगना परिवृतं प्रदिधायो माजं कामो वसन्तमलयो निलयो बन्धुशाली कान्ताकराख्यो विषीदैष्यो विषीदैष्यो विकोशाद्वलासे विद्यानुमुहुमुहु कंपो मुदियं च त्वं भीतस्तो जातं जगते मृदुहासभाजाः भित्ताळमङ्गलं वसतं शूराङ्गना वे मन्मनाशं तोहं जुष्वद्वमीति ब्रुवाण तं विस्मयं परितं सुवामर्थं जेतं पादशेषः सुपरिचार्यो कातराखी समहन्तायुमलितं मदानादियोस्ते तदिवसो कापपरिमलं कीलं वो मापु ददं त्वयं च जगद्भूतौ स्वयं सर्वाः सुवासी गर्भसमन्ति पुनर्भोवसि त्वं दृष्टावशो तव कथं त्वं निस्मयं शक्रं प्रयाकुलो जाति भवन्न महिमम् आवोष्यातः एवं प्रशान्त रमणीयता वरतारं त्वतादिकं वरदो कृष्णातनुस्तमेव च दक्षन्तु दादृदिल्लातनया रयोधी नत्याद्रुतो श्री च कष्टमशान्तिराशीतः येनाविरुद्धं च भवन्त्यतनुमेव सर्वं यज्ञे च वरीविषूनं स्वसूतं ब्रह्मणीतः क्रुधे समाधितमखं शतु कृतशीर्षं देवप्रसादितो हरायथो लब्धजीवः त्वत्पुरितकृतिवरं पुनरापशान्ति स त्वं प्रशान्तिकरं प्राहि मरुतपुरुषः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः इति नरनारायण अवतार वंदनम्। ओम श्री परमात्मने नमः।